بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. musidɓe julɓe tedduɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. min jarni on koto kala inde mum e yettore mum ka wawi wonde hoore ley ndin kalawol kisal ɗo oɗo page international ha hewti e radio on, ha hewti e telegram on, ka sonnaɓe e ka duhiɓe. min salmini kadi jama kippuɓe oɗo programme. haray hande kadi ɗen ara yewtugol seeɗa ɓawo nde woni dumum nde en yiiti daali. sabu occupation ji hande yewta fi ko wiyete kon kisal ɓernde e ɗengal. fi honɗum noon nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala wi ka inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. inna sam'a noppi ɗin, wal basara e giɗe ɗen, wal fu'ada e ɓernde nden, kullu ulaika kana anhu mas'ula. ɗum ɗo fof ko landitoyte ɗo yeeso allahu jawma tabaraka wa ta'ala. jon noon no hani ka neɗɗo on ɗiɗo hisa e makko fi ha jango haraw heɓali probléme e yeeso allahu jawma tabaraka wa ta'ala ilandema e gurdam makko ɗen ɗo ha hewti kaw mayata ɗon. ko waɗi noon ko wonɗa kon kadna ɗo ko ha seeɗani neɓata hara yehi. jon noon wondi e jama iɗon gollidude ɓimɓe kikiɗe jemma e ñalorma. programme ji ɗin fof ko no woni e tufodirde feƴƴindina. si tawi hawri ɗengal mama ɓernde ma nde moƴƴanali ɓen ɗon, sonja waɗa e tampere waɗa. sa yi allahu jawma tabaraka wa ta'ala no yewta ka qur'ana makko, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. yimɓe ɓe andanɗa hoore ma hino torano siɓɓe maɓɓe ɓen, nene gotoɓe maɓɓe ka nder diina, sabu tawde haray ɓerɗe maɓɓe ɗen no laaɓani ɓeeɗo. hay feƴƴuɓe maɓɓe ɓen ɓe tawata ɓeeɗo ɓe yidali e maɓɓe hiɓe toranoɓe ka nder diina e yurmende e jam e kisiye ka nder gaburuji maɓɓe. itti e sikke noon yimɓe ɓe tawata hiɓe wema nden laaɓana jama on yedday hay ko wiyete kon kodduriye. a yedday hay ko wiyete kon kodduriye. fi honɗum taway Allah no windani oɗa goɗɗum okkimo ɗum ɗon immorde e ɓural e nden hunde ko Allah subhanahu wa ta'ala sabu tawde an a jogaki nden ɗon hunde. jon noon sabu angal heɓugol maɗa giggol nde fi yimɓe ɓen wona sabu tawa hara hiɗa metta ko on ɗon jogi ngal ɗon ɓural kon. tawa tawde nas ya wattana lila a yeloto hayyo ngal ɗum ɓural iw e juuɗe makko hay so tawi ngal arata e juuɗe ma. e ɗum ɗon noon ko ella janu ɗum ɗon ko wasude laaɓugol ɓernde tagaɗo on e siɗɗo makko. misal joni si tawi woni goɗɗo hino leyɗe porto
an hiɗa africa wawali yaade leyɗe porto wona ya wonu jaloux e oɗa wona ya añammo ko allah okkimo kon ko non woniri si oɗa hino mari gandal oɗa ala gandal mo ala gandal on wona o neɗɗo marɗo gandal ɗata mo monanimo ko fi on waɗi si allah okkimo gandal wono français ma anglais ma dina e ko way wono mum kala non e gandal ko allah joma tabaraka taala okkimo ko torotonoɗa ko yo allah okke gandal sifa ko okki oɗo kon ha ɓelajo wawa nafude tagore nden kono wona ya wonu contre ko o okka kon immorde e ɓura wono woniri kadi ka jawdi si goɗɗo allah okkimo jawdi wona ya wonu contre makko e ko woni kon e jawdi immorde wona ya wonu contre makko e muɗum ko ya toro allah e allah okke sifa ɗum ɗon ma ɓuri ɗum ɗon tawa a waway gollude ka nder dina goɗɗum a waway an kadi jogitade yimɓe waɗanaɓe ko ɗum wiyete ka arabu ghibta andi ghibta ko si tawi woni goɗɗo no mari moƴƴere immorde pewal ma gandal ma mbawɗi tawa hiɗa yelisi ko sago ma num haraɗa jogino sifa ɗum ɗon tawa an kadi a wawayno gollude ka nder dina wallitoɗa yimɓe ɓen wallitoɗa julɓe ɓen tambitoɗa yimɓe ɓen ittanaɓe ande e sunu ko no wiyete ghibta amma non contraire mum o ko hasad tawata hiɗa konni yimɓe ɓen hiɗa moni ko ɓe heɓi kongal ɗo ɓural hiɗa yeli kadi yo on nema iw e juuɗe maɓɓe o arta e ma an ko ɓuri bonde kon noon kadi fop immorde e ko wiyete kon hasad ngaygu ma ɗum honno konnagu ko yelagol yo nema on iw e juuɗe oya haysi tawi o arata e juuɗe ma an ɗum ɗon ibnul qayyim aljawziya rahimahullahu taala ɓe maki ko ɗum ɗon ɓuri bonde ko nde yelotoɗa yo moƴƴere nden iw e juuɗe oya haysi nde arata e juuɗe ma an ɗum ɗon haray ɓernde on tigi nden no manki hisugol haray ɓernde on tigi nden hino manki hisugol inni wo yimɓe hiɓe okka ɓe wallito ɓe ɓanta juulirɗe hiɓe tambito ɓe okka fi sabilillah ko waywano muɗum ɓe darna e juulirɗe ɓe waɗa e piiji moƴƴuɗi buy kono suma ɓe faala janngude qur'ana wo e discourage mana inna tawn tigi janngu ma ɗum bonnitana on tigi ɗono he e ko ɓe faandi e landal ko wonɗo e wadde fi sabilillahi on wonɗo e okkude on ko kanko faalete janngude qur'ana on goɗɗo waɗamo discourage harayna ko haani si tawi noon ko kanko wonɗo e okkude on wonɗo e darnude julirɗe on wonɗo e wallitade miskinaɓe ɓe wonɗo e wadde ko moƴƴi kon ko kanko kadi woni e wadde discourage woɓɓe goo wona e ɓe janngu qur'ana ɗum kadi harayna ko haani donc ɓernde neɗɗo on hino duwa laaɓugol e feejama ɗimmoɓe makko ɓen sahaba ɓen ko noon ɓe wawno hakkude maɓɓe alayhi salatu wassalam na yawonu contre hay goto ko ya accitu jama on e noone no allahu subhanahu wa taala tagiri ɓe non goto kala no woodi ko allah taganimo fii muɗum goto kala no woodi ko allah windanimo ko heɓata ɗum ɗon noon goto kala kadi allah no waɗani ɗum ka nder ɓernde mum ko honno o waɗirta konko o jonnimo donc na ya wonu contre jama ko ya acca e alhaali makko on ko ɗum waɗi karama koɓɓen ɓe inni hino jeeya e mandeji ko wiyete kon jikku moƴƴo jikku tedduɗo nde tawata on tigi hino sifi
renugol ɓernde makko nden e fe jama on kañuma e ɗengal makko ngal. No woodi woɓɓe sifa o question mo Jaaja Aissatou Bella Diallo addi ɗo, ɓe moƴƴinay few, ɓe okkay, ɓe laaɓi reedu, ɓe tambitoto, ɓe wallitoto miskino, jikku kala façon ko faalaɗa mappirɗa fi mum, sa noddiɓe ɓe walle ɓe wallete. Kono sa hucciti adiɗo arde ɗo woɓe na kaari ko joni wi ɗo o harimo jangi arimo ari ɗo pori hunde kaari ko ɓe waɗani oɗa kon immorde e moƴƴere. ɓe sifo fuu ko ɓe waɗani oɗa kon immorde e moƴƴere. Jon noon pullo fuu tawi wo okkoran surran, ñawlan surran. Sa okkoray mo na ya wirtumo, sa ñawlay mo na ya wirtumo. Donc haray ɗum ɗon kadi hino nder ton on tigi no duwa wattande yila e muɗum, o laaɓana ɓernde makko nden, o laɓɓina ɓernde makko nden e sengo jama on kañumma e ɗengal makko ngal. Wosi goɗɗo solay paɗe mum si o naata kay siraɓe makko. Ko fina tawa meɗen, si ko fina tawa arabu ɓen makarama ko ɓe wiyay al aada muhakkama, aɗon waɗete kollirte ha tumanti islam on lunda, on tuma aada on accite. Jentite ɗo mi jonna on ɗo ko wiyete kon guideline, maka arabu ɓen na qaida. Si tawi ko fina tawa ko ya waɗu tun waɗa kontina ɗon waɗugol ha bindi ara inna ya accu, fina tawa on kono. Si tawi woni ko dewal ka nder dina na ya waɗu few ha tumanti bindi ari inni ya waɗu, ko ɗum sendiɗi kanji ɗiɗi. Fina tawa en taw mawɓe men ɓen no sola paɗe kaysiraɓe muɗum. Ɓanon ɗum ɗon solugol paɗe ngol lundaki l'islam o, haray ko yen solu paɗe kaysiraɓe men. ɓe inni wo goɗɗo no o finansay o sakkoto ka nder dina, o okkay, o wallitoto jama o tambitoto miskinaɓe ɓen, o faalete kadi jangude Qur'an few. Wo kono ɓernde makko nde mayanay Qur'an, ɓernde makko nde mayanay jangugol Qur'an. Ɗon hino wawi wonde geɓel, hino wawi wonde hara on tigi himo ɗuɗɗinde yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ɗuɗɗini yeddugol Allah, Allah harminante waɗugol dewe goo. Aytoto haron ka watade, Allah okkatama feere waɗugol de. Ko ɗum waɗi on tigi ko yo rento e dewe honno, ko yo rento e dimmo e dewe ɗen, ko yo rento e zunubaji ɗin fi yo Allah hawrindimmo e dewe ɗen. Si o waɗa e zunubi, Allah no harmina e makko waɗugol dewe goo ɗe o fa. Ɗiɗi hunde nden no wawi wonde hara ko seytane, hara ko gere. No wawi wonde hara ko gere, wargol ɓernde makko nden hara o huccitata e fe jangugol Qur'ana, haaju makko ala e deftere Allah nden. Kono tawa ka haqiqa himo faala jangude. Kono unfortunately ani ɓernde makko nden no yilta, o wawata wadde ngal ɗum dewal. Zan ko yo ɗuɗɗinor waɗugol azkaru sabah e masa, o moccito nde himo waalo, o ɗuɗɗina wondugol e salligi, o forsa wonki makko kimfi yo jango Qur'an ara nde. ɓenni si tawi woni a ñawli goɗɗo mbuuɗi, o salike yoɓudema haray kon ɗum watta. Ko adi kon Allah no wi en, sa ñawli goɗɗo mbuuɗi ko ya ndaaru, si tawi woni o ala, si tawi o ala ko ya muññumo habboɗamo. Allah wi fa nadiratun ila maysara, ko
o ya habba mo seeɗa ha Allah yolɗinanamo o yoɓe. Amma si tawi o sali yoɓugol, haraɗa andi o sali yoɓugol, mayndi yo koyo taw hara hiɗa andi o sali yoɓugol, himo mari mo ƴettuɗa wo e muɗum sariya islam on felatama. Kala sariya mo ƴettuɗa ɗon hakkundeji moɗon, si a nangumo sa buloku goɗɗum e juuɗe makko, si tawi woni kala none no ƴettirɗa ɗon charge contre hettugol jawdi ma ndin, sariya l'islam on felatama e muɗum. Kono ko sarti koyo taw hara hino henan ma oɗo o ala, onno himo mari kono o sali yoɓude. haray question go ari ɗo kono jaɓali yaltude, o ƴawi dow haray ɓentigi no wawi artirande lan question on ɗimmo on wonɗo sengoley o question mo ɓeyɗa addinane. Donc haray onti koyo ɓernde makko nde laaɓa e jama on, naya maran jama on konnago ma ngaygu ma goɗɗum. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kalande ma faalaɗo yiide neɗɗo aljanna yo ndaru o natowo ɗo joni, gorko naati ɗon, o hewti o salmini ɓe, o jooɗi. On tuma woni seeɗa o immi, o yalti. Nelaɗo maaki yalti e mo on ɗo joni neɗɗo aljanna. On ko hombo wonno ko Abdullah ibn Salam, sahabajo nelaɗo. Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As jokki o'o fiyo andu tigi tigi ko honɗum o woni e waɗande Allah joma tabaraka wa taala. Ɓe landi so tawi ittugol hendu hino bonna salligi, bonnay salligi on tigi. Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As jokki oɗo neɗɗo fi andugol ko honɗum o waɗani Allah subhanahu wa taala. Ba o jokkimo o yahi wonde e makko ɗon, o yiyali ko o ya woni wadde ko tawi kanko ala e wadde. O tawi ma o feññinana o, par ce que o andano nelaɗo sa sallam o woli ɗum e ɓawo makko, wonde makko o natowo aljanna. O feññinanimo, on tuma sahabajo wi kanko ko andi himo wadde e Allah, wondema nde himo waalo, o walodata yanni e bonɗo. Mana o mijanta ko hay e goto ko boni nde himo waalo. Tawa nde himo waalo hara ɓernde makko nde no laaɓani adna Allah on fou. Mana o wiya kala waɗɗo lan ko boni e nder ñallal ngal mi yafanike on tigi. Ko ɗum o wiyata. Kala waɗɗo lan ko boni e nder ñallal ngal mi yafanike on tigi. Kala. Woni a wowlan, woni a ño'an, woni a toñan, woni a tappan, woni a piyan, woni a yennan, woni a wujjan, woni kala ko waɗɗami haray mi yafanike man. Ko nun nde himo waalo ko ɗum ɗon o anniyoto. Nelaɗo sa sallam maaki ko neɗɗo aljanna tayle o ma yaali taw. Ko jelo e men marani yimɓe ɗo hen ɗi yahata ɗo joni ɗi runi ɗi runti duuɓi sappo ɗon hen no fiɓi ɗum ɗon ka ɓernde no fiɓi on mone ɗon no wondi e muɗum no desidi itta e mone. Jelo e men ɗum lannata. Ɓeyni wo si tawi woni gorko hino hani néglijude ma terto ma hayka ma abandona sonnajo makko, ɓe wi kadi tentini ɗon hara ko sa belle famille. Est ce que ɗum no duwa hanande o accata famille makko on en général, woni ko ɓeygu makko, woni ko famille makko on to, nene makko e be makko e ko jokki ɓen ɗon, hana. Si tawi ko gonga himo yiɗi ɓeygu makko, himo teddinimo o wonda e makko. Si tawi ko ɓeygu makko ɓe faandi. Si tawi le ko ɓekkude famille makko on, si ko ɓeygu makko woni sabu yo hay ko famille makko on, mana nene makko e be makko e famille makko jokkuɓe mo ɓen, si tawi ko ɓeygu makko woni sabu ɗum ɗon, haray ɓeygu makko yiɗamo. Haray ɓeygu makko yiɗamo few. Ko waɗi noon pullo fu tawi a yiɗata kana, aña ben kana le ko ben mum yira. A wawata yiɗude modibbo aña yumma makko e ben makko e famille makko. E hoore ɗum le ko yiruɗa modibbo on ko famille makko. Yiɗamo tawi o ne'ama ha on jandi, daruɗamo tawɗa hiɗa yiɗimo, ko non salorta yo jokko e famille makko on. Haray on ɓeygu on tigi ɗon o yiɗamo. Si tawi le gorko on ko ɓeygu mum kadi abandoni,
haray ɗum kadi ko faljere jande par ce que si tawi a wonda e ɓeygu ma ko ya yiɗum ko ya teddinmo ko ya yurme mo ko ya fijirmo ko ya jalanmo ko ya awmo mo ko ya cantumo ko ya jammumo ko ya yurme mo nelaɗo waɗi dayno e ɓeygu mum en tir nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe waɗi dayno e ɓeyguli maɓɓe ɗin tiro ɓe darotono kay nene Aisha ƴawa ka balaje maɓɓe ɗo dara to a ɓura nelaɗo sallallahu alaihi wasallam teddude fijiri ɓeygu ma jalanmo awmo mo cantamo jammamo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jammuno ɓeygu mum alhumayra joɗɗa ittodira e makko wula landoɗamo piiji ko faala nana ko faala ko mantamo jarnamo e golleji ko waɗana e makon so wuppanima o paasi jarnamo weltanoɗamo si o defanima mafe o ɓanni e ñamete muɗum o ɓanni a ñaami weltanoɗamo e muɗum apprécia hollamo wondema hiɗa weltori ɗum hiɗa yiɗi ko ɗum welnata wondigal ngal ko ɗum waɗi si Allah wi o jala baynakum mawaddatan wa rahma waɗi hakkudeji mon giggol e yurmodiraɗo wona dewgal ngal na ka mbaldi tun kaka famodiral hakkunde mon ka yultodiral haqqillaji mon ɗi no duwa fewde nokku gotum ɓerɗe mon ɗen fewtano neɗɗon ko yo laaɓu ɓernde makko nden e fejama makko on siɓɓe makko julɓe ɓen o duwaka seytinande jama on añaɓe wikkoɓe pottinaɓe takko makko ɓe landi wo si tawi woni goɗɗo no nokkure ka tawata juulirde ala takko ɗon few ɓadaki hay e seeɗano e hoore ɗum kadi salliga gongol no mettani ɓe finde tawde ara si ɓe naati ka hurgoji ko wano papiye ɓe gollirta kaydiji fi laɓɓinagol haray si ɓe heɓoyiɗo ndiyam ɓe salligike sellay si tawi le ɓe heɓali ndiyam few ɓe falama julde hiɓe wawi tamade si tawi woni juulirde nde no woɗɗi few ka tata ɓe wata yahde sowno ɓe juuloya toon heɓe wawi julde ka ɓe woni ɗon ɗiɗo fof no sella gogo si juulirde ala few ka wonɗon ɗon haron woɗɗi moƴƴa noon ka juuloyte toon hiɗo wawi yarude par juma wagotuji ɗin 5 daron onon julɓe wonɓe takko ɗon ɓen suɓon ɗon nokkugo ka juulon hawnaki mi hoolaki no wodi hande ka hoore leydi ɗo e leydi ka tawata ɓe saloto on tigi juula ka kene hawti ton ɗon ɗaɓɓon ɗon nokku hunka ka fotton juulon wano ko wiyeten ka mawɓe meɗen ɓawo ɗo almajaja kono ka lasli arabu ko haala arabu ko wiyete ko almajaz ɗengal ngal kaka usul itta mana ko juulirde kono ko majaz juulirde wona juulirde haqiqi mana na juulirde jande ko ɗum waɗi pullo fuuta wiya hippude e almajaja mana hippude nden ko juulirde juulayde juma nden almajazre nden ko juulirde tosokere hikkinde e jande nden kono nde ɗo juulata juma mon ɗin jowi si tawi noon hawri ko antum woni ɗon julɗo haray ko honno gerata ko ya juulu ka wonɗa ɗon en fittorgol kaydiji ɗin hino sella ka sellata no sella fittorgol kaydiji ellala e muɗum on tigi no wawi fittorde kaydiji si mo faala ko kaydiji ɗin tun o fittorta madama laaɓi haray lanni no selli on tigi ƴetta ndiyam o salligo o yaha o juula jon noon so tawi woni seeɗa e muɗum no luuɓude e makko kanko e mo soyi wondema no luuɓude e misal saabu kaydiji ɗin haray laaɓirta wano ndiyam ɗam battinay luuri ndin battinta ko soɓe on sino heddi nder ton ko ɗum ɗon battinta ko on ɗon soɓe tun o ittata si tawi oder ko foti fandude no nder ton ɗum ɗon battinta madama soɓe on iwi ha laaɓi on tuma o salligo o juula si o heɓali ndiyam few himo wawi tamade juula nelaɗo maki tamamu wiyon ko remplaçant salligi haysi ƴetti lewru fi hon ɗum ko Allah paatum hule Allah embere no wawirɗon no o huli Allah embere ko o wawi konko juulirde woni ala juulirde ka won ɗon distance on o wata hewtoyde nde idan mo wawi julde ka won ɗon jumaje ɗen o eto waɗa transport o hewtoya toon
ɓeɗo landi wosi tawi woni goɗɗo hino faala jombugol sonnajo e nder Europe, mi famali ko ɓe fandi ɗo ka kosinjo maɓɓe on wi haray yo divorce haray ɓe ɓanginanan ɗum ɗon ko laaɓi mi heɓana mi jaboro landal ngal ko donc haray wiɗen on tigi yo laaɓu e sengo jama on acca añugol jama on o konnoɓe o aña ko Allah okkiɓe kon ko Allah hoddiri yo ɓe heɓu wawata heɓude ɓeɗa kadi ko yer arsike mum on wawata heɓude ko yettiɗa haɓugol ɓe wo haray ko Allah windani ɓe kon ɓe heɓay. Ok, modi Aliou Bari ɓanginanelan question mon on seeɗa mi fama mo moƴƴa. Ok, ɓeni wo so tawi woni on tigi ƴetti kaydiji so laɓɓintinike so tawi no waɗɗi kadi kaw yawo ƴetta ndiyam kadi o laɓɓintino karama ko ɓe indi woyno yona ka laɓɓintonoroɗa kaydiji tun hay si tawi woni ndiyam hino woodi, kono noon ko ɓuri moƴƴude kon ko ya moɓidir ndiyam ɗan e kaydiji ɗin. ɓe wi no sella ka laɓɓintinoɗa kaaƴe tun ma kaaki tun ma kaydiji tun, no sella ka laɓɓintinoroɗa ndiyam tun, no sella ka laɓɓintinoroɗa ɗi ɗiɗiɗino ɓeni kon noon ko ɗi ɗiɗinon nde hawtidirɗa ɗi ɓuri timmude ɓuri moƴƴude ɓuri labede haray kono ɗon karama koɓe fiɓuɓen holli. Cheikh Mamadou Aliou Bari mi ronko famude question mon on seeɗa hatta windon mo awa e pular so tawi ɗo wawi windugol ka pular windon mo ɗon mi darta kadi fa yinsi mi wawa mo famude no hani goɗɗo nde no jaabo landal hara o famingal moƴƴa. ɓe landi wos tawi woni goɗɗo ino faala sonnajo jombugol mo jonnon famille makkon wawali reconnaisude famille makkon wawali reconnaisude oɗo sonnajo e hoore ɗulle haray kanko himo faalano jombude oɗo saabu islam on e tusala joni haray ko honno gerdata haray premièrement ko etagol anda ko honɗum woni saabu ha famille on sali yo jombu mo peut-être no wawi wonde hara ko intérêt makko kanko ko nafoore makko kanko woni ko ɓe salori yo jombu jiwo on no wawi wonde kadi hara ko kanko ɓuri marde gonga e muɗum no wawi wonde kadi donc no woni woɗon ko yo o eto andata ko sabbu honɗum woni ko ɓe salori yo jombu jiwo on tuma o eto o waɗa clarify ɗum ɗon bi mana o laɓɓinana ɓe ɗum ɗon ha ɓe fama ha wetana ɓe haray on tuma ɓe famodira o jomba mo ko hani kon kanka sariya ko yo yimɓe ɗiɗo yiɗidirɓe ɓen jombidir ko nelaɗo sa sallam maki tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirum bikumul umama yawmal qiyama jombidire yiɗidirɓe jiidotoɓe donc ɗum ɗo woni ko rasulu sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki on mi andintina on ɗon hunde wotere ayi ka lalagal aduna ɗo wota force hay goto yo yiɗe ta oblige goto fi yo yiɗe wallahi no goɗɗo go añirma noon ko noon goɗɗo go faalirama wallahi no goɗɗo go woni e doggirde ma noon ko noon goɗɗo go jokkirde donc ta oblige personne yo yiɗe mo Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri yo yiɗe on si on ƴawi on jippike on ɗon ko wurata ko ha wondon wona ha o pottitoma mo Allah waɗi yo añe on siɗa faala a ƴawa e dow ga jippinanamo hoodere arda e mayre haraɗa tambinde ka jungo makko ga jungo ma jonnamo ko añuma kon iwata ko añuma kon wona e ɗum donc eto ndara neɗɗo mo yiɗuɗa laaɓanɗa pos kankadi hara mo yiɗuma himo laaɓanma pos
son yaha e dewgal yahon e dewgal e dow ɗum ɗon ko waɗi noon ko onon ɗon wawoyta yurmodirde ko onon ɗo wata wondude ko onon ɗo wata teddodirde si tawi woni ko giggol forcé nafata hay fus ko yangi wonoyta donc ɓeeɗa question maɓɓe yahi yandi ɓe adduɓe question ji artiranelan seeɗa seeɗa wondeji go si réseau on yahi si ƴawi ala e artude hande kadi ɓeɗo landi wostawi qur'anare nden si goɗɗo no e janaba haray no harmi kaw janga qur'anare nden ko yo yaw o looto ko si o lootike si o janga nde no harmi ka goɗɗo janga qur'ana on haysi ko aya bajjo guduɓe si tawi himo wonde e janaba sellata ok Mawɗo Mouhammad Ali mi faami noon joni landal mon ngal mana jo makko leyɗe porto fi jombi kusenjo makko leyɗe porto fi yo heɓu kaydi joni noon yahi ha o heeɓi kaydi ndin o abandoni kusenjo makko on o yahi ka meɗen o jomboyi ton jiwo o arti o inni joni kanko yo ɗara yoɓe waynodir aray tigi tigi en yewtino nde yewtere ɗo yewtere ɗo fi jombugol sonnaɓe wonɓe leyɗe porto ɓen moodi enen accen waɗugol sifatno ɗon wallahi na hunde moƴƴude few na jikku moƴƴo kadi fes ya jombu sonnajo fi intérêt kaydi ko jamfa na hunde labande few ko jamfa sa andi a faalaka on tigita jombu mo sa andi a anniyaki yo wonu nene ɓiɓɓe ma wata jombu mo sa andi a faalaka yo on wuridu fi ta jombu mo sa andi a sacrifianta oɗo gurdam maɗa e jawdi ma ndin lal mangal e yangi makin e effort ji ko wonɗa e wadde kon sa andi a sacrifianta oɗo sonnajo wota jombu mo accitumo goɗɗo go jomba mo faalaɗomo gono ton an kadi ɗaɓɓa goɗɗo mo tañƴiniɗa oɗo sa jombi ma o wawete wallude heɓa kaydi kono ta jombu goɗɗo fi kaydi heɓoya kaydi ndin jango accitamo ɗum ɗon ko hunde bonde himo wawi noon jombude kusenjo makko on o yawya noon o heɓoya kaydi on tuma o yawinna joni haray tigi tigi on lan faala yaade mi jomboya sonnajo goo ka me en mawɓe men ɓen no landi lan haray ko mami ɗaɓɓa goɗɗo goo kadi ko ɓe wawa wondude wondeji simi wawi mo addude ga alhamdulillahi si o woni toon kadi seeɗa o ari ga kadi seeɗa alhamdulillahi ɓe yewta ɓe fotta kono acca kusenjo makko on ɗon hara o accitalimo o jomboya noon goɗɗo adda ɓe wona ɓe ɗiɗo ɓay haray himo mari feere muɗum ko capable si tawina ɗum min do min sal min mi supportata kadi 100% miɗo woni contre nde goɗɗo jombata sonnajo fi kaydi o yaha o heɓa kaydi ndin o abandona on sonnajo ɗon par ce que si tawi woni an ko ɓiɗɗo ma waɗa ɗum gorko ɓiɗɗo ma fi kaydi o heɓi kaydi ndin tun o acciti ɓiɗɗo ma o wallahi ɗum welatama siko miñam maale kadi o jombi fi o heɓu kaydi o heɓi kaydi ndin tun o abandoni miñam ma o yewi jomboye goɗɗo go wallahi ɗum welatama yon noon kon ɗum a waɗanta ɗum miñam goɗɗo ma ɓiɗɗo goɗɗo koko onon français wolo ton konko guute leese o yaha tun o metto on tigi o yaha o haykamo no gasatode kadi hara ko jiwo jombuno o yaha o wonda e oɗo e mbaldi o ittamo e on état ɗon artiramo e état wonugol sonnajo hande kadi o yaha o accita on ɗon ta ko goɗɗo go yahata jombamo ɗum ɗon ko tooñe ɗum hana hay so tawi ko kayɗi faalaɗa a wona probléme kono yewtude e makko ha famodiron joni lam faalama jombude kono noon haray miɗo prometuno goɗɗo mi jombaymo ma ɗum ene miɗo prometuno mawɓe am ɓe mi jombay goɗɗo goo ma ɗum enele mi jombirali ma fiita mi jombo e goɗɗo goo so tawi en wawi wondude probléme ala kono koye hoore mi jomboyay goɗɗo goo avertissamo o anda way si o wakkiloto koye hoore ɗum so wakkilota ko halas tertomo o yaha
an kadi a heɓay joni giɗo mais ta jombo on tigi yiltoɗa kadi janfoɗamo jango. haray ɗum na ko hanino. ɓe landi wo kon ɗo woni ñawore ñamugol dokuwal na ko harmi ñamugol ko woni tun no saltiɗi. si tawi woni on tigi o nefaka o ñamay kono non saltiɗi. na ko harmi noon ka sengo islam kono no saltiɗi no ñiddani wonki. si tawi noon on tigi kañum yaali elle ñamugol no wawi ñamude. ɓeyndi wo kon ɗum woni ñawore mo juulata si wona e juma ceerno mo juulata si wona e juma on ɗon timmali wonde julɗo taw bal karama ko ɓeŋino wi wondema mo acci julde e ɗo teware aray ko kefere. docteur souleymane rouhayli hafidahullah ko noon ɓe makiri mo acci julde o ala e julde harana mo islam wimo ko ganto aray ko kefere o yalta islam. sabu on ɗum sabu nelaɗo sa sallam ko maki kon al ahdu alladi baynana wa baynahum salata faman tarakaha faqad kafara. covenant wonɗo hakkude men e ɓe wona julɓe ɓen ko julde nden accuɗo julde nde wo ko kefeero. ɓeɗo landi ɓeni wo si tawi woni no waɗɗinde on tigi waɗata raka sakkitoro on ka subaka laqad ja'akum rasulu min anfusikum azizun alayhi ma anittum. si tawi no waɗɗi janngugol on ɗo waɗɗaki ko allah subhanahu wa ta'ala wi ka qur'ana faqra'u ma tayassara min alqur'an. jange ko newani on wo e qur'anare nden. o wi kadi faqra'u ma tayassara minhu, jange kala ko newani on e mayre. donc c'est pas obligatoire ko on tigi faala o ko jangata. simo faala ko ɓullu walla o jangata. donc haray ok Elas Dia haray artire question on mi yaalimo question on no gasa hara ƴawi dow mi yitalimo. donc haray ko raɓɓiɗi kon on tigi neɗɗon o laɓɓina e ɓernde makko nden o laɓɓina ɗengal makko ngal o terto kadi jama on e wowlugol ɓe e kongugol ɓe wono yennugol e aybingol e jasingol e ño'ugol ɓe. ɗum ko hunde hulɓininde ko wanni noon nelaɗo sa sallam no makanno seydina Muadh ibn Jabal radiallahu anhu ñande goo ɓe nangiri ni ɗengal maɓɓe ngal ɓe maki kuffa an ka haala jogo ngal ɗengal ma ta accitungal ye. seydina Muadh ibn Jabal radiallahu anhu ɓe maki a inna la mu'akhaduna bima naqulu ya rasulallah. ene allah nangitira en ko woleten ko nelaɗo maki wa hal yakubbu nnasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa bihasaidi alsinatihim. ene taw si goɗɗo hippiroyte yeeso makko ngo ñande dargal ma hunduko makko kongo guure ka nder yiite si wona ko woni e faggitade ɗum ɗenɗe makko kon. mana ko ɗenɗe ɗe woni e faggitade kon ko ɗum on tigi hippiroyte ka nder yiite o guure. donc on tigi yo jogo ɗengal makko ngal ko ɗo waɗi pullo fuutay ni hunduko ko hendo ko. ɓe landi o so tawi no sella ka on tigi yewtida e sonnajo mo jombata no sella. samatu cheikh Abdulaziz bin Baz ɓe maki no sella. imamul albani rahimahullah ɓe maki no sella. ko woni tun on tigi ko yo eto hara ko ɓe yewtta kon koko concerni fi affaire dewgal ngal wano andugol ko on ɗum wowtuɗa ñamugol ko on ɗum yiɗɗa ñamugol ko on ɗum e façon coñci yiɗuɗa ko honɗum woni piiji welayɗi maɗin ko honɗum woni piiji ko tañƴiniɗa ɗum ɗo tigi tigi simi waɗi mettete ma ɗum si mettima haray a wawata yawude yaafade ma ko honɗum woni piiji ko tawata kon ɗum ɗo simi waɗi ɗum ɗo wonay sabu ya añan ainsi de suite. landoɗamo sifa ɗi nani gorko no duwa wonde har haqqille makko ɗen no udditi haray mo fini wona yo wonu kadi gorko komojo yo wodu piiji ko landotoɗamo tawa ɗum ɗo na ko islam harmini koko holli kadi pinal kono e coñci yiɗɗa wattagol kono e couleur welay ma ko leerji honɗi tigi tigi wowɗa ɗanade normalement ta ko landortoɗamo ɗiɗo ko ya andu fi jango si o ari kama ya andu ko honno jogitortamo. kono woni ko yiɗɗa kono woni hobbi ma sa ala golle wano jangoygol ma jannugol ma golloygol ko honɗum yiɗɗa waɗugol fewdo on sayi ɗon ko ka connexion wonata ka computer ma ka téléphone ka a yahay fubbagol hiɗa yiɗi sport ko honɗum sport yiɗɗa ainsi de suite. kono ta ko wonɗamo e landorde ɗum ko faamugol programme ji makko ɗi wona landagol mo inna addanan photo je ma ka wattake hay hunde ma filmanan hoore ma gila ka hoore aka
amin ɗin piiji ko piiji salteji ɗi andanɗa hoore ma ɗi yada e pinal. neɗɗo no duwa faamude ɗiɗo piiji no woodi goɗɗum ko landotoɗamo tako ko welnatamo ɓernde e kadi yewtudugol mongol no waɗa interaction hakkundeji moɗon, connexion hakkunde moɗon. mais so tawi ara on ala e yewtude sownowo no wawi wonde goɗɗo lombo hakkunde ɗon mo yewtida e ɗa e goɗɗo e mo yewtida e ma. kono ndaari o tawi an ala mo yewtude hay fus, an hiɗa jooɗi tun hiɗa deƴƴi tun ko mukku yekke anda fus, oɗa noon no yewtude mo piiji goo donc pooɗay hakkille makko ɗen o ɓora ɓernde makko nden e ma. inna bo min miɗo falano ya jomban kono mi taskitike mi ndaari mi tawi haqqille ma ɗe wetana ko fewndi kon fewnduɗo kaduna. donc je suis désolé, andi ala ande kadi mo wullitoɗa e muɗum. wosi tawi no sella ka goɗɗo sodana chrétien jo balangaru si on tigi mayi ka o waɗe o surro e o e sellata wona ya waɗu ɗum ɗon. allah subhanahu wa taala inni tawanu alal birri wa taqwa wala tawanu alal ismi wal udwan. ɓeɗo lukman ɓe landinoke wosi tawi woni no selli solugol paɗe mum ka e siraɓe mum. wiɗen ɗum ɗon en jaabinoke nane, wiɗen ko pinal jeeyangal e pinalji meɗen ellala e muɗum lundaki islam, haray onti no wawi wadde. ɓeni wosi tawi woni julɗo no sellana ɗum ka janga bible nden, haray tertoɗen ɗum ɗon jange l'islam men on no woodi piiji buy ko en famali ka l'islam meɗen ko ɗum ɗon ɓuuri en moƴƴande. e woɓɓe goo allah hino elti ɗum ko jangana en ka bible darto bandiji ɗin, haray enen haysen ukkaki nder ton jangen islam on famen ɗum ɗon. zakir nayi ken khalid yasin o sukamo uganda ɗo ka ko honɗo ɓeɗo fo allah subhanahu taala hino elti ɓe ka français ɓe ka anglais. allah no elti ɓe wawugol bible on acce ɓen ɗon ɓe gerdana en e ɓe heferaɓe enen on yondinoren dina men kan, sabu no heewi kon tigi ukkoto e defte gono ton o majjira sabu ɗum ɗon. ɓe landi wo so tawi no sella ka landoɗa sonnajo so tawi haqiqa ko a jiwo kana a jiwo ɓay haray ko jiwo o faala jombude kanko tigi tigi on, haray ɗum ɗon ko ɓuuri moƴƴude ko naya landomo, sabuna no wondi e hersa e muɗum. allah no wi kadi wala tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum, ɓondeji goo hiɗa lando piiji goo heɓoya résultat mo tata yelanoki. donc ɗum ɗo wona sabu ɓittine moƴƴa. donc piiji goo no ton ko tata ɗum ɗo si résultat mum on yaltoyi tum mettete wona ya lando ɗin piiji ɗon ko ya accu ha hunde nde waɗa ƴewtanoɗa hoore ma laaɓane hooloɗa anda ko ni woniri. ɓeni o kon ɗum woni ñawore babajo mo tawetake e dewle mano ɓiɓɓe makko, nde ɓiɓɓe makko no jomba kanko participata o tefata o ƴewata, haray ɗum ɗon ko fayre jande sabu ko haqqe ɓiɓɓe ɓen hettugol ɗum e juuɗe babajo on kañum ma e nenejo on, ɗum ko farilla e dow maɓɓe nde ɓe jonnitata ɗum ɗon ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ko haqqeji maɓɓe noon. andi en fama e ɗo hunde wotere, nene no mari haqqe ko duwa hettude e dow ɓiɓɓe ɓen, baba no mari haqqe ko duwa hettude e dow ɓiɓɓe ɓen, ɓiɓɓe ɓen noon kay no mari haqqe e dow nene maɓɓe e bam maɓɓe ko ɓe duwa hettude e juuɗe maɓɓe. donc ɗum ɗo no jeeya e piiji ko tawata heɓe duwa hettude e juuɗe maɓɓe. ɓe landi wosi tawi woni goɗɗo jatodiri e debbo chrétienjo, ɓe wondi e dumunde, on tuma noon on debbo desidina tawi islam kono wi ko kanko jombatamo, haray est ce que no sella ka on gorko ɗo yaha jomba on ɗon, yo yahu o lando karmo koɓɓen ka leydi maɓɓe ɗon etano leydi maɓɓe ndin fewdori noon ko ɓen ɗon jaabimo o, hawnaki ko ɗum ɗon ɓurata wonde sawaba. ɓeɗo landi wosi tawi woni la wawi hawtitude safe witiri e gandi ko ɗe tati ka, ndeya ka onti jangata sabbisima ɗon, ndeya ka jangata ɓuyal kafiruna ɗon, ɗeɗo ɗiɗi salmina watta wotere feere ka qul huwallahu e falaq e nasi. wo joni noon sino sella kami hawtita ɗeɗo tatino mi salminoyande wotere hino sella sarti on non ɗo ka hawtitugol ɗe ko ya jogidirɗe no mi jogidiriri kolliyan ɗin ɗo ni, a tayyota ko hakkunde ɗo addoya non tataɓere nden waɗirawa futuro no harmi waɗugol ɗum. nelaɗo sa sallam maki
julde wo no harmina nandude e futuro. Donc a hawtayɗe ɗe tati noon tayyoɗa tayya goto salmina fewndo ɗon ɗum ɗon no sella. ɓe landi wo si tawi woni a jom ɓi sonnajo a yahi alandoyke a wi ko jiwo faalaɗa ɓe hokkima tawi noon na jiw a yahi a tawoyi na jiw ka haqiqa ene ko on no gueɗata haray a jonni tawi ka a surramo ko ɓuri moƴƴude kon ko ya a surrumo wonda e makko ko ɗum ɓuri wondude e teddungal Allah yoɓete fi ɗum ɗon kadi. Kono noon so tawi ayni a surraymo ko haɓuɗo wo ko piiruɗo wo hay si on ari ñande goo sertugol wona ya wowloy wi a anditi miɗo surrunoma ñande goo ɗa andi ka andi haqiqa on na ɗumaɗa ka on tina yo wowlu ɗum ɗon abadan ɓay tun o desidi o surraymo fillota ko ɗum ɗon ha ñande o maayi. Kono si o desiɗale o surraymo mo wawi mo nattude kadi ɗum ɗon ko haqqe makko kanko. Abdoul Majid Congo non tigi de Abdoul Majid Congo kadi Allah no eltimo famugol keɗitiyemɓe ɓen kasengo français Zakir Naik kadi no ɗa kañum may Khalidi Yasin wano wonirno noon kadi Ahmed Didat no ton nun. Donc ɓeɗo fuu si Allah elti ɓe ɗum ɗo haray ko fiyo ɓe haɓiran en go sengo ɗa hay si enen en tampintinaki yarugo ngo sengo ɗon. No sella ka julɗo naata e nder église jooɗo ma ɗum e jurɗe berɗe keritiyemɓe ka église no sella ka on tigi naata karamo ko ɓe wi sa raɗama no wawi ka naata nder ton so tawi woni gere waɗi e nder leydi no sella ka naata nder ton bal haysi julde tawima nder ton si tawi ɓe hibbata nder ton beere so tawi istatiji ala ton no sella ka juula. Kono noon ko ɓuri moƴƴude kon ko on tigi hara o yahali ton o jooɗoda e maɓɓe fiyon no nde tawde si tawi julɗo no feƴƴude ɗon ina hino keritiyemɓe ɓen ɗa o sendidirta wondema o ina hino keritiyemɓe ɓen e julɗo. Donc andi noon pour le fou tawini o ko nandude ɗin cohowdata haray on tigi koyo watta e ley ɗum sina hara hunde woni obligatoire ma o natoya ton hay si o natoyali o wona nder ton. Donc wiɗo kadi ala Elhaz Dia si Allah jaɓi mi wakkiloto mi jonna yewtere une fois par semaine ma 2 fois par semaine inchallah noon tigi heɓiri feele o kono ɓay fewndo ɗo on ti kadi jangga e woni miɗo Arabie Saoudite Madinatul Munawwara lanka université andi noon ɓay goɗɗo siko wonɗo e jangude haray ko laama ɗo ko yamirteɗo waɗu ɗum ɗo ko ta waɗu ɗum ɗo leer kaari meɗen hato jinema leer kaari meɗen hato jinema e ɓino komi faala natude kono dañji ɗin ala e premetude lan kono inchallah mi wakkiloto yer ko mi wawita kon fou haray inchallah koyen goto. ɓeni wo si tawi no sella ka goɗɗo lunno fiancé makko ka téléphone haray sengo weltingol ɓernde makko nden en wiyali ɗon o hewti neɗɗo on ka harmi ɗon kono noon haray o faalama jompugol bariya on so jompi boundary on hande kadi no wawi wonde ka o yewtoya piiji goton kadi immorde e piiji ɗi haɗuɗen ɗin idan koye on tigi waɗu très attention e muɗum o waɗa prudence e muɗum moƴƴa saabu so tawina ɗum haray no gasa ka o yahoya e goɗɗum goo ko tawata ɗum ɗon la yuhmadu uqbahu wano lunnagol ɗum ɗon ka téléphone ɗon affectata goɗɗum ka dewgal makko waɗɗintamo piyeede waɗɗintamo fiɗede kaaƴe bonnata kadi dewgal ngal fiyoɓe ƴettidiroy kono ko hula est ce que si o waɗi ɗum ɗo yahoyta ha o feƴƴoya ɗum ɗon o yahoya e goɗɗum go donc ɗum ɗon sifa ɗin ɗon piiji ɓe innirta on tigi o watta yila ɗum hiɓe inna ɗum ka arabu shaddan lidharia. ɓeni woɓe ɗaɓɓude groupe ka whatsapp kaɓe wawata jangude miɗo mari groupe ka whatsapp kami woni e jabade landi question ji ko woni e arde e groupe aji kami woni ton fo immorde telegram e whatsapp komi woni e jabade landi maɗum muhadaraji komi woni wadde miɗo mari groupe hertiɗo kami woni e jippinde ɗin ɗon fo haray si ɓentigino ha ton jini ɓe wawi addoyde ƴettoyde la numéro on ka messenger ɗo ɓe contacta mais numéro an Arabie Saoudite on of course mi naada ɓe ka groupe ɗon. Deuxième chose on miɗo jogui darsuji goɗɗi mi woni e wadde secondaire miɗo wawi udditoyde après groupe fi muɗum hara mi naada e ɗin ɗon ɗon miɗo mari fewndo ɗo qur'ana
jannugol qur'ana ƴiyal, miɗo mari jannugol hisnul muslim, miɗo mari jannugol matnul arba'ina nawawiya, ɗum ɗon min muutike déjà. kono miɗo wawi udditoyde groupe harami mo ɓay ɗin darsuji ɗon. miɗo jannude kay deftere ɓeynande almabadiul mufidatu fi tawhidi wal fiqhi wal aqida. nden ɗon deftere no mari tawhid, no mari aqida, no mari fiqhu. lan jannude nden ɗon kadi. donc la wawi moɓude ɗum ɗo fof darsuji e nder groupe goto, jama on wawa naftorde. mi udditali noon on groupe ɗon taw, kono si landi kende mi udditata miɗo wawi udditude inchallah. saabu ɗi question e réponse ɗiɗa ko ɓay tawi mi heeɓi jama buy haton jimɓe majji, on tuma mi udditi noon groupe mi moɓe ɓe fof nokku gotum. donc ɗi darsuji ɗo kadi simi heɓoyi haton jimɓe majji, la wawi udditude groupe mi moɓa on jama haton jimɓe ɗum ɗon fof nokku gotum. on tigui ɗaɓɓa deftere nden o jokkito darsuji ɗin ke numéro ji an ɗin fayin. toujours miɗo yamira on yon arka messenger, mi jonna yon numéro ji an ɗin ton. famali ngal landal modi Abdoul Aziz Bari ɗo. wawa ka jombaji o mo wiɗoma wondema ha hande o yidali e gorko, kono hara ammodi makko ka sakkitoru nga mi famali ɗum ɗon banginanelam ɗum ɗon hara ammodi makko. gila ɗon mi famali naɓi ley. ɓeni wostayi no sellaka goɗɗo tamo hara himo wonde e janaba, hara himo voyage ude. hay so tawi ala e voyage ude no sellaka tamoɗa si tawi woni noddi yatamo. misal joni wiye ndiyan ala kono ɗa wonde e janaba. ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala inni wa in kuntum marda aw ala safarin, si ɗon nawni ma hiɗon e seteyagal, aw jaa ahadum minkum min algha'iti, ma goɗɗo e mum hunti haaju, aw lamastumu nisaa, ma on soccodiri e sonnaɓe mon ɓen, falam tajidu ma an, hara on heɓali ndiyan, fatayammamu tame. Allah no yamiri ɗum ɗon. ɗiɗo fuu no waɗɗinata mamuyo si tawi ndiyan ala, ma ɗum hara ndiyan ɗan no wodi fes, kono on tigi no nawni ha gongonti, mo mari noon janaba, o yide ɓeygu makko, mo haton jine salligagol ma looto. joni noon haray mo haton jine lootagol, joni noon haray ndiyan ɗan no wodi kono mo nawni ha gongonti, yotamo ella ala e muɗum. ko ɗum tamamo ye waɗira ko sifa ɗin piiji ɗon, waɗugol simplified ɗin piiji ɗon. ko ɗum wanno e zamanu nelaɓe sa sallama, sahabajo go heɓuno janaba, ɓe haɓoy noon ka gere o barmina, o landi ɓeya o inni ene ko honɗum woni ñawore ɗum ɗo, yomi looto kayomi tamo. ɓeyni menen min alanama lawol si wona ya looto. ɓe jaabi, ɓe ƴellitake e masala on e landal ngal. o yahi o looti, ndiyan ɗan naati ka ngandi, o maayi. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ko non warimo, hayno lando ɗon. idan haray on tigi tamoto e laala. pullo guine awa jazakumullah khairan, he Allah yoɓɓu ko ɓuure moƴƴude. shukran lakum. ɓeni wosi no sella ka goɗɗo ñama mbuɗi cigarette. haray tigi tigi tertoɗe yeyugol cigarette ko ɗum ɓuuri moƴƴude. mbuɗɗi na kanji harmi, kono ɗi ɗaɓɓira noon ko ɗum ɗon harmi, ko source of the income. kono mbuɗɗi ɗaɓɓira noon ko ɗum ɗon harmi. haray wonti wattanta ila e ɗum ɗon moƴƴa. Yes, of course, I can send you my number, but you have to get in touch with me on the messenger, please. Mi jonna on numéro an on ella la kono yahe ka messenger o page ɗo tigiri yahe ka messenger makko. Mi jonna on ton numéro an on inchallah. on jarama ala jija albarka ya Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi duwen en fo meɗen hawte en kal jannaji makko nyande tawi wawana hore men. ɓeni so tawi no sella kawti yewtuda e fiancé mum, wiɗen no sella, haray no gasa ɓeɗo ko joni naati, no sella ella ala nde o yettoda e fiancé makko.
ɓendi o so tawi woni fiancéjo ma on hollima hoore makko hara wattaki hay fus immorde vidéo ma ɗum e photo est ce que ɗum ɗon no harmina dewgal ngal harminta dewgal ngal kono noon on ti ko yo watta yila yomi windu ɗo oustad awa ga simi daara simi winda e ɗo numéro ji ɗin ellala ɓe landi wo ko honno visa wawata heɓorde fi sonnajo mo 45 ans e nder saudi ɗo haray no wawi heɓade meɗen mari agence addowo fi hajju haray meɗen marani on ko wiyete kon visa fi hajju visa fi umra visa fi visit e business visa haray meɗen mari ɗiɗo fi argol hajju e umra meɗen mari o visa min jonnay fi visit hara on tigi ara e saudi fi visit meɗen mari visa muɗum e fi ɗuma commandires visit no business visa meɗen jogi fi muɗum wonirɓe amérique ɓen meɗen marani ɓe ha duuɓi 5 visa meɗen wawi jonnudema 5 ans visa hara ara e saudi ɗo naata hoota e nder duuɓi 5 timmuɗi haray wonirɓe amérique ɓen wonirɓe europe ɓen ko duuɓi 2 ɓuri towde duuɓi 2 wonirɓe amérique ɓen ko duuɓi 5 ɓuri towde wonirɓe europe ɓen ko duuɓi 2 ɓuri towde ko heddi kon wano ka meɗen ha yeeso ton ɗum ɗon haray meɗe wawi jonnude on tigi visa fi hajju e umra inchallah e visit kadi quand même non kadi business visa ko woni haray kamɓe wona wano ɓeeɗa ɗiɗo faveur ji ko ɓeeɗa mari kon kono noon haray jogue ɗen ka sengo komin jogoto ɓenti kon fo ga ko gotum haray kadi hôtel on ko ka nder juulirde ka haram makkatal mukarrama ka montor ɗon haray ko ɗon woni komin wernata ko yonti jippo nata ko teppe 3 madina kadi ko wana noon kono ɓayna ɗum ɗon addi en ɗo ni haray on ti yo contact tan ka ɗuma mi naɓanaymo e brochure on mi naɓanaymo brochure on ka ɗuma on windi ton priji ɗin e tanji ɗin e sa'i nde fokkitoyte argol gaafi hajju on fof hino windi ɗon on tigi waway ɗumannade ɗon o contacta men ka numéro ji men yewta ko ɓuri ɗum ɗon e laaɓude inchallah ɓeyni wo est ce que no dagi haray ka on tigi fena fi yo heɓu kaydi haray fenande nden no harmi kono noon si on tigi waɗi no yo tubo ruttoye Allah tun haray hay hunde waɗɗakimo innugol ko yo ittu mbuuɗi fi yo Allah yaafomo ma yo ittu sadaka fi yo Allah yaafomo yo tubu tun o rutto lanni fenande ko fenande tun fof ko gotum si on tigi fenino heɓi kaydi yo tubu tun o rutto toro Allah yaafo yo lanni o jogo kaydiji makko ɗin o sekataɗi o yoloytaɗi kadi inde anden ko Mouhamadou Isa Sall mi wiyete Motinaldo Diallo haray Motinaldo Diallo woni ko landi inde anden ko Mouhamadou Isa Sall kono ko windi kon ka Facebook am min ko windi kon ka Facebook am min ko di Royal Prince ko ɗum ɗon windi ton ka Facebook am min ko windi ko di Royal Prince na inde ande windi ton amma noon si ko ɗo ka messenger ɗo on tigi no wawi wiide ɓe Cheikh Isa Sall so woli ɗum ɗon ɓe jonnay mo numéro am ɓe landila wo koye leydi hondi woni ko mi wi ko laggine woni kamen ko pita ware ya ley miro woni kamen ko to woni kamen kono ko Arabie Saoudite mi jooɗi Madinatul Munawwara ɓe landi Modi Abdourahimi mi sikki mi jabitinoke ngal ɗo landal ɓe wi si tawi woni sonnajo on hollima figir makko on fof ɓandu makko ndum fof immorde photo ma vidéo si tawi ɗum ɗon harmina e dewgal ngal harminta nde on tigi jombatamo harminta kono noon haray on tigi yo watta yila hara o waɗali sifa ɗin ɗon piiji fi ñande goo taw wiyo e goɗo goɗɗum ko tawata welatamo ma ɗum haray ko sifa ɗiɗo piiji wonɗi ko haɗuɗen nane wiɗen haray ko yo onti watta yila wota o lando sifa ɗiɗo piiji ma wota waɗu ɗiɗo action ji ha ɗum ɗon soñjoyamo yeeso mo lunnike fiancé muɗum e hunduko no sella ka jombamo no sella kono noon on tigi yo watta yila si on tigi waɗi ɗum armaka ɗum noddoya e goɗɗum go ko tata o yiɗoyta sakkitode muɗum hajja Khadija Bari inchallah mi jonna yo numéro ji andi yahe ka messenger mi naɓana yon ɗon mi anda ɗo si mi wawayno windude ɗo ok halas joni on ƴetta e numéro ji ɗin ɗo lan naɓude ɗi ɗori fof majji inchallahu taala mi naɓana yon numéro Guinée kañumma e numéro Saudi voilà kañumma numéro Sierra Leone
parce que wonde jigo simi yehi ka meɗen haray miɗo Sierra Leone on tigi wawa hendade numéro ji an ɗin ɗo voilà numéro ji ɗin fof no ɗon ɗin ɗo numéro ji si on ti hendi kadi mo wawi communiquer an direct siko ka imo sika ka whatsapp sika ka telegram mo wawi lan hendade. Ok Alaji Dia haray mi naɓi numéro ji ɗin dare ley ka commentaire ji ley mi naɓi numéro ji ɗin ɗon. Modi Abdourahim mi sikki mi andali haray si tawi woni on famali yewtere anden est ce qu'on ɗum waɗi o landitike question on 3 fois si tawi woni goɗɗo holli goɗɗo ɓandu makko ndum fof hara o wattake ay fuy immorde photo ma vidéo si tawi dewgal ngal harma ngal harmata jombugol on ɗon no dagi no selli harma kono noon on tigi ko waɗi kon no harmi ko landi kon no harmi ko oɗa waɗi kon no harmi kono harmugol ɗum ɗon ngol harminta jombugol mo ngol. Ok faalaɓe mi créé groupe whatsapp on ɗo waylan communiqude ka numéro ji an ɗo si Allah jaɓi so gaddanilam message miɗo wawi créirde saabu moɗon mi moɓa on nokku gotu hara on heɓa e nafoore immorde darsuji ɗin inchallah. wosi tawi no sella ka goɗɗo trahisa gorko ma ɗum sonnajo fi ɗuma trahisugol dagaki musidɓe julɓe woni ko gorko woni trahisde sonnajo woni ko sonnajo woni trahisde gorko on wallahi jamfa ko jamfa tum dagotako. ɓe landi wosi tawi goɗɗo yejjiti o jangi fatiha tun o ɓeydali simore goo haray ko onno gerdata julde makko nden no selli ella ala e muɗum. ɓeni wosi tawi woni tamagol ngol haray no serti mono tamanade janaban ehi mono tamanade juulugol ngol tamagol ngol fof ko hunde wotere kon woni ɗum ƴettugol juɗɗen ɗo ɗiɗi piyaɗe ka leydi ɓanta si tawi jareno ga o wutta so gayni o fitta yeeso makko ngol ɗo jundi e yanji si o gayni ɗum o sooɗo so sooɗi keɗo haray lanni ko tamamuye on foppuni oɗo ko oɗo gollirte ka janaba ko oɗo gollirte ka heddi ton. wosi no sella ka watte conci boɗeji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no haɗi conci boɗe e conci nete kono noon wona wondema haɗore nden no harmi kono nelaɗo hino añi ɗum ɗon. ɓeni wono wodi goɗɗum go hara sonnajo on o hana sifade alhaaliji modi makko go'o e ellaji goo kono noon no wodi piiji goo hino ton tata ɗiɗo feere ala feccere feere alama o yewta fami makko on goɗɗi gono ton ɗi o wawata supportude hay e seeɗa noon ɗum ɗon considirtake wirtugol modi makko bal ko considirte ko moƴƴingol ka dewgal mo wawi sifanade ɗum ɗon ka fami makko gooto ma ɗiɗo yimɓe jeyaɓe ɓuraɓe hoolede ɓen ka fami makko tawata ɓe wirtata gundo makko wona babe makko ma babe makko mawɗo ma bappa makko ma kawu makko ɓe ɓuri hoolade o yewta ɓeɗo haray fiyo ɓe ɗaɓɓitanmo solution wona wirtugol modi makko ma fiyo ɓe waddumo e modi makko kono ko fiyo heɓu solution muɗum haray no sella. ɓeni wo sen acci yeyugol cigarette est ce que no sella ka ñamen mbuɗɗi no sella few e laala e muɗum. merci awa ɗo joni haray en waway raɓɓindinade ɗo plito ɓeɗo modi Ibrahim Ba wasimiɗo andi Sierra Leone ko fanɗi o mi woni Sierra Leone duuɓi 11 mawɓe am ɓen kadi no ton sa jangi fatiha tun a turike haray julde nden no selli no selli. mi famali nde yewtere mon ɗo baba MDM Tijjani
can woman give personal care to man like people who is doing care? Haray lam fala yo windi tudum don sellino moƴƴa mi faama. Ko honno yarete fi jangoygol contacte lan ka WhatsApp si Allah jabi mi naɓana yon fiisi on ko honno sartiji ɗin condition ji ɗin fappuno waɗirte fi argol Arabie Saoudite ɗo jangugol e ko honnum ɓe landoto haray mi naɓana yon inchallah taala. way ko no woniri modi Ibrahim Ba miɗo yaka modi Mukhtar ka restaurant T5 ɗon ko no woniri ko amijo an ko weldijo an ko siɗɗo an kadi miɗen naɓidi moƴƴa. ɓeni wo ko num goɗɗo duwa yewtude de sonnajo mo duwa jombude ko piiji ko tata ɗum ɗo waway nafude dewgal mongal waway o naɓindinde waway o wondinde waway kadi laɓɓinde kala dutji ko woni hakkudeji moɗon si tawi woni jamanu sikkuma ko a bonɗo maɗa mari jikku bonɗo ma ɗum ko a ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo sifanoɗamo ko woni réalité kon fi jango jango sa yalti jombugol mo wota goɗɗo go wolanmo goɗɗum ɗum wona saabu ko añirma laɓanamo reedu hara fenanalimo a suuɗalimo. lebbi jelu heddiɗo e suumaye haray ɗum na ko woɗɗi hande kay lebbi tati ha telema nayi hakkude ɗon haray suumaye ko hewtu ɗum. sino sella ka yewtida e fiancéjo ma fi affaire mbaldi ko honno mbaldi waɗirte ko honno o watta ko honno o waɗirta o woye woɗɗito ɗum ɗon. on jarama onon kadi albarka moɗon. Set unequal stars. I have a 15-year-old. I want to say and to read with him in English. Si tawi on tigi faala jangude hara ko Arabie Saoudite ɗo o faala jangude arabu kanko sonnajo on e ɓiɗɗo makko on aray contacte lan ka WhatsApp mi yetto laawi ɗin ko duwa waɗede kon e ko honno waɗirte. Numéro ji ɗin non ley ma dow joni modi Alpha ƴawe dow ka commentaire ji dow numéro ji an ɗin fof no dow ɗon no windi ɗon lawol kisa. Numéro ji ɗin no dow modi Abdoulaziz Sow ƴawe dow ka commentaire ji. Kon woni luwaji jombugol ngol. Luwaji jombugol ngol ko so tawi woni addi teŋe on addi seedeɓe ɓen e waliyaɓe ma ɓe mana babe ma en ma bappa ma kaw ma ɗum babe ma mawɗo ɓe babe ma imminta remplaçant mum ɓen kañum may ko wiyete kon al ijabu wal qabul okkelam mi okkima awa mi jaɓi ko ɗiɗo condition ji nayi si ɗiɗo timmi haray dewgal ngal laatike. ɓe landi ko honno on tigi ardata Arabie Saoudite ɗo contacte lan ka WhatsApp numéro ji ɗin no dow hino numéro ji ɗin woɓɓe artiriɗi ley ɗo ndareɗi ley ɗon kadi woɓɓe artiriɗi ley ɗon. ɓe landi wo so tawi miɗo wawi ɓanginde boɗe e nete on haray ko nelaɗo sa sallama yewti wano mi wiri on noon wona wondema koko harmi ka haɗore kono nelaɗo sa sallama no añi ka on tigui wattoto nete ma ɗum boɗe ko noon ɓe yewtiri kono na wondema hino harmi passé. Ɓe ɗo est-ce que vous pouvez m'expliquer brièvement sur la manne le imama de la femme. Ok, laatagol sonnajo on imamujo so tawi sonnajo no wawi julnude hino sella kaw julna sonnaɓe ɗimmoɓe makko woɓɓe inni no sella kaw julna hay pay koye goroy koye gilandema duuɓi 6 addi ley. Ibnul Qayyim al Jawzi hino wi ɗum na Ibnul Qayyim al Jawzi yagoy talibajo Ibn Taymiyyah ko Ibnul Qayyim al Jawzi kono waɗi simi wowli inɗe ɗen ko fi haray janguɓe no heewi ga haray kamɓe hiɓe faami komi woni wolde kon. Ibnul Qayyim al Jawzi o wi no sella ka sonnajo on julna fayɓe gilandema duuɓi 6 addi ley fayɓe worɓe si tawina ɗum haray sellata kono hino sella kaw julna sonnaɓe ɗimmoɓe makko saabu wonno e zamanu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo newnanno sonnajo go nde wonata imamu ka nder suudu makko o julna ɗon ɓeygure makko nden haray ɗum ɗon no sella ko woni sonnajo julnata gorko hellifaɗo haysi o janga hay fus kanko gorko on haysi sonnajo on no hunji Qur'an sellata ka o julnamo kanko gorko hellifaɗo.
ɓeyni wo ko hombo e hombo woni sellata ka jombidira. Allah wi ka nder suratu nisa'i hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati ardanakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salafa. ɓeeɗo sappo e tato no harmi ka ɓe goɗɗo jomba ɓe. inchallah on andintirila mi waɗa e nden ɗon toɓɓere mi aroya e explique gol fi ɓen ɗon sappo e tato no jeeya e maɓɓe neniraɓe maɓen no jeeya e maɓɓe hurrimat alaykum ummahatukum nene mon ɓen ummahatukum wa banatukum e ɓiɓɓe mon rewɓe ɓen wa akhawatukum e bandiraɓe mon ɓen wa ummahatukum allati ardanakum e neniraɓe mo muyninɓe mon ɓen muyninɓe on ɓen haranaɓe nene mon jibbinɓe on wa akhawatukum min ar-ridaa e nene gotoɓe moɗon ka muynan hara on muynidi e goɗɗo nene makko kañum jibbinimo muyninima an e oɗo ko nene goto ka muynan on jombinirta wa ummahatu nisaikum e nene ɓeyguli mon ɗi mana esiraɓe mon ɓen wa halailu abnaikum daganiɓe ɓiɓɓe mon ɓen honno taw wa ummahatu nisaikum allati ardanakum wa akhawatukum min ar-ridaa wa ummahatukum allati ardanakum neniraɓe mon muyninɓe on ɓen wa ummahatukum allati ardanakum wa akhawatukum min ar-ridaa e nene gotoɓe moɗon ka muynan wa halailu abnaikum e ɓeɗo daganiɓe ɓiɓɓe moɗon ɓen jombugol wa an tajma'u baynal ukhtayni nde moɓidir ton nene gotoɓe ɗiɗo ɗum ɗon kañ no harmi yani yimɓe sappo e tato mi aro yayi addugol détail maɓɓe inchallahu ñande goo si Allah jaɓi. ɓeni wosi tawi woni wosi Allah no yaafo heɓuɗo fattum mo yaafo subhanallah Allah no yaafo few yaafo mo laɓɓinamo kadi yafanomo zunubaji makko ɗin si o tuubi o ruttike yo tabito e dina makko kan o kontina rewgol Allah o nisa ko wanno kon hara o yiltitake ɗum ɗon Allah yafotomo few. Allah wi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Allah yafoto zunubaji ɗin fof. ɓeyni wo ko du'a hombo ɓuri moƴƴude si a gayni julde allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء أحزاني وذهب همومي وغمومي. نلادو ماكي كو أودو وني سيد الاستغفار كو كوهو جو استغفار on fowni tubarutto on fof ko oɗo woni koho maɓɓe on. haray on tigi ɗaɓɓa e defte ɗen o janga. kono tamorte ko yo piiw juɗɗen ka leydi wutta jarendi ko woni ka nder newe juuɗe makko ɗo kon o fitta ka yeso makko ɗo ha o gayna o sooɗo beruɗo o haray gasi. joni noon no woodi woɓɓe innoɓe koyo ar ha ɗo ko malikiyankoɓe ɓe wi ɗum ko selli kon ko ha ɗo ka hadis Abu Hurayra wonɗo ka imamu Muslim. yes Haja Mariama Diallo numéro ji an ɗin no ley ɗo ndaare ɗon ka commentary on woni ƴawde leyga numéro ji an ɗin tati non no ɗon. ɓe landi wosi tawi woni miɗo wawa naɓude paykon kon duuɓi 15 Arabie Saoudite are ka WhatsApp am mi expliquana o moƴƴa. kono woni ñawore heɓiduɗo e jiwo européen jo ɓiɓɓe kono ha joni aray ɓe wondi joni ɓe fof ɓe gollirde islam koyeɓe tuubu ɓe rutto ɓe woɗɗito e piiji harmuɗi ɗin hakkudeji maɓɓe. haray musidɓe julɓe tedduɓe question ji ɗi no ɗuuɗi ɗo mi salmini on mi weltanike on mi jarni on yallah subhanahu wa taala yoɓu goto kala ko ɓuuri e moƴƴude en joddi accide en ha ɓoye juuta. haray ko heddi kon communiqué lan ka WhatsApp an haray ɓe darni fi juulugol gueƴe mi waynitike on. hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. musidɗo moɗon nene gotojo moɗon Mouhamadou Issa Sall depuis Arabie Saoudite Madinatul Munawwara. Assalamu aleykum wa rahmatullah.